Ngaya pasisilimpu kaya katamungan, pakiabetala po kaniting kapag masusyan, ring makatuking kapasalamatan, BCBP City of San Fernando, Pampanga Chapter and Tarlac City Mission. Jennifer Soriano, Apostolado ng Panalangin, Maria Cecilia Gonzalez, Amanda Buan, Marlon Joyce and Ira Takdol, Lito and Lori Zapanta. Para king kapasalamatan king Eldoning Kebaytan ng Father Elmer Dizon, Father Lino Mandap, Helen Placino Gozun, Sina Nogoy, Sherwin Dungka Guevara, Jed Cuyugan, Kirsten Lucas C. Ganson, Maria Red Audrey Tuason, Leticia Deirit. Para king personal kayadwanan ng Alvin Maniti, Nympha Agapito Ong, Abigail, Rain and Augusto Mamangon, Mark Homer Munoz, Herminio Lenet Nukum and family, Bernie Baby Henson and family, Phil Janet Castro and family, Eleanor Ventura, Jeremy Robes, Arman and Mariette Nang, Rosana Reyes, Jimmy and Inday Santo Domingo, Patrick and Sarah Gokwingko. Para king malagwang kapaldanan ng Maria Presentacion Serrano, Cindy MacDonald, Joan Salansang, Carissa Aguas DP, Joselito Go, Pat Ajos, Rex Cortez, Rosalita B. Torres, Eric Jimenez, Eunice Lopez, Rosalia Lopez Kerr, Olivia Dizon, Albert Songko, Angelito Miguel, Eileen Makapinlak Surbano, Divina Gracia Carbungco, Angelo C. Quizon, Edel Umlas, Eller Vitub, Gloria Panlilio, Ernesto Dizon. Para king alanganggang kapaynawan din kapatad tamong mayang nabye, Remedios Saldana Kalilong, Rico S. Kalilong, Rita Kalilong Hurtado, Faustino Santa Maria Jr., Luciana S. Olalia, Elena Parico, Vicente and Ellen Tamtangco, Alex Resurrection, Alejandro and Milagros Resurrection, Maria Teresa Morales, Magno and Francisca Hipolito, Jaime Lingad Tolentino Kinkayandet Anniversary, Isidro Buan, Honorato C. Malig, Leo Canaha Nieras, Alejandra P. Almario, Jaime Tolentino, Diosdado San Pedro, Divina P. Brown, Remedios Samson, Juanito Ferrer, Antonio Ponce, Elisa Ponce, Teodora Ferrer, at din sa Blancaladwak ng Purgatorio.
talakad tampo at makyabek indalit a pampulat. Panaligan, tawan mo ring puso, aking puso. Puso ng Jesus, pusong mapaglunos, iniran mo sana, ikeking awus. Kiligyoning igpam, pananganak, panimbalan ng Espiritu. Amen. Ing ginumanatili kaya kayungan. At kaya ka antimurin, Maya pa sisilim po. may pasisilim po mo. King misa tamong ening biyernes. King kaya katamong debosyon. King sagradong puso ng Jesus. Muna man panalangin tala ring anak makumpil bukas. 290 la po. At mapilan karela, tsula namang keti para mabinyagan. Uling bayo po makumpil, discovery na rin karelang teacher, katekista, dahil nga liwang anak tamo, kailangan la naman pamong mabinyag. Pero dinalan na pong makabang proseso at panahon ng pamag-aral at katekismo. Kapatid, karing hanggang palalangin tamo, piyabenabentala, ketiking balening gino. Neng kay mas misa sana tamong sisimba online. O kaya magmisa tamo kareng opisina. Magmisa tamo kareng conference room. Pero agkat nakataning Diyos, ibalik tamo. Ing kabanalan, daring kaya katang pisamban. Ing pamanalangin tamo, ing kaya katamong tune balening Diyos. Imbusal tamo. Karing panahon, may kulang tamo. Karing panahon, mas minuna pa yung negosyo, kapiyayan, ang po yung kaya katang panakitan, kaysa aking kaya katang kaladua, mangyatang kapatawaran kay Diyos. Itangan po, magkumpisal ko kin Diyos sa may paintuto, at kaya kayo kapatad, huling mikasalak bina, kingisip, mamano at dapat, at miyayaluang kakulangan. Huli nito'y panigapuko kan Santa Mariang Kapilamang Birhem, karin sa Blang Anghel Ampon Santo, at kaya kayo kapatad, ingi panalangin niyo kuking Diyos sa ginutamo. Ing Diyos sa mayupayang tutu pakaluluwa na katamo, at ing pangapatawad daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, kimbye alanganga. Amen. Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Malalangin tamo po. Ganakan tala po rin kaya katang panalangin, isipan tala po rin kaya katamong intensyon, kaya katamong Santa Misa. Oy paming mayupaya ang tabayanan mesa at ipanlualo ing kaya kang balayan. Ipagkalume kaya kami ing tapat kagalangan, king lagyo mo at king kapamilatanan iti, king lugod mo. Iti adon mi kapamilatanan ng Ginoong Jesucristo ang anak mo, mabibie, magari kambiya mo ning banal na Espiritu, metong mo king Pangadios, manggaman king alalangga. Amen. Ing liturhiya ni Amanom. Mumunang pamamasa. Pamamasang iba't king libro ng Sirak. Oriental lang yan ring pimpo po ng tamong kibaluan king sarasarili ng kapanaunan. At namang era na atatandanan, metela at mekalingwan.
pati karetang anak, antilawaring elinto ketiking yato. Dapat makanyan. Haring kaya katamang pipumpunan, uling lalaki lang mit mong katapatan, mo malyaring kalingwan. Ing mangayap akarelang depatan, ing mayap dang pangatao, milipat karing karelang apo. Iti ang karelang maging manang pibandyan, isundureng tuparan, ring tipan, deting karelang lahi, uling tiparan de, ring karelang pipumpunan, manatili kapilanman, ing karelang lahi, at makalingwan, ing karelang kabantugan. Ing amano ning Ginoo. Salamat kin Diyos. Ing dalit na pagibat. Ing pagibat tamo po, Ginoo, manakit siyang tula karing kayang memalian. Ing Ginoo manakit siyang tula karing kayang memalen. Ipagantayang bayong dalit ing Ginoo. Purenye busal ning kapulungan do, ring tapat kaya. Tumula ka Israel, uli na ning kaya kang tagapaglalang. Uli na ning ariyo, magsaya kayo, memalin ning Sion. Ing Ginoo manakit siyang tula karing kayang memalen. Purenye ing lagyuno, kapamilataning pamanerak. Manigtigan kayo karing tambul, at alpa, at purenye. Ing Ginong manakit siyang tula, karing kayang memalen. Puputungan nala, king tagumpe, ring mapakumbaba. Ing Ginoo manakit siyang tula karing kayang memalen. Bustan mo lang magsayaring memalen, ning Diyos king tagumpera. Bustan mo lang matulang magkanta karing piestara. Bustan mo lang kulisak masikan, papuri king Diyos. Iti yaing tagumpera, ning balen ning Diyos. Ing Ginoo manakit siyang tula karing kayang memalen. Talakad tamo po bang parangalan ning maya pabalita. Di nga mano mo Ginoo, espiritula at biye, at ilukeka ring nga manong babye-bye alanganga. Alleluia, 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 Alleluia. Ing Ginoo manatili kay kayungan, At keka antimurin. pamamasa king may pabalita, agpangkang San Marcos. Ligaya keka o Ginoo. Lino bi Jesus king Jerusalem at tinaglaw siyang king kilubning templo. Kay bandang linawing sa Blatcho ka rin, dinwalya at mintaya Betanya, kaya bedaring labing adwa at mabibengi na. Kabukasan, kabang lalakad la ibat king Betanya, merano pi Jesus king makarayo igiting metong dutong higera, malabong iya, lepitan at lawen na nung atinyang bunga. Inyang malapit bulong lamo deng ikit na. Uling era pa panahon mamunga kanita ring higera. Sinabi ng Jesus keng dutong higera, ala nang makapangan pa, karing bunga mo. At dindam day ti deng alagad. Inyang miras ni Jesus Jerusalem, linob ya keng templo Jesus, at pigmula neng tinabi, deng mamisali ang pondeng manyali kilub na ning templo. Penwag noring lamesa daring maglibe sa lapi, ading luklukan daring magtindang pati-pati. At binawal na lang dumalan kilub na ning templo ding ninumang ating daralan. Tiro na lapa nga na karing sus, nga na karing tawo. Makasulat king kasulatan, king sinabi na yung Diyos. Ing baleko, mayaw siyang baleng, pipang nalanginan, para karing sablang tao. Dapat di kayo gawayang
lukib dareng mapanako. Dimdam dareng pamuntok dareng saserdote ding eskriba. Inyang migmula lang menintun paralan, ban apapate de Jesus. Tatakot la kaya, uling maniwala la, ring dakalataw, king turuna. Inyang mabibengina, may konala, di Jesus at mintala, din kaya ang alagad iba Jerusalem, kinabukasan abak kamaranon, king pamaglakad da, apang singan de itang dutong ay gerang melangiya. Aga na ka ng Pedro, ing may palyari, ang nga na kang Jesus Maestro, lawan may indutong ay gerang penyum pamo, melangiya. Nga nang may kibat karela, sukat kayong salbantaya king Diyos, ing katutuan sasabihan ko kaya kayo, ing sablang ninumang sasalpantaya king Diyos, king bundukay ti at sabyana, milisya ka, at siya mo'y sarili mo, king dayat malat, at nungala kang alinlangan king puso na, at panwanane iti mapalyari, marapat para kaya. King uli na niti, sasabihan ko kaya kayo, nung manalangin kayo at adwan nyo, ing nanuman, panaligan nyo, iti at tanggapan nyo, at sablang ipagkalub kaya kayo. At nung maniwala kayo, patawaran niya yung ninumang mikasala kaya kayo, baningig payong at syubanwa, patawara na kayo mo naman. Ing maya pabalita, ng kaya katang kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Ing bale, pipanalanginan, the house of prayer. In the past years, nasanay po tayong hindi nagsisimba sa simbahan. Sanay po tayo nagmimisa, nagsisimba online. Dito lang sa parokya natin, sa Holy Cross, sa Pangbato, marami yung mga nagsisimba online. Kung minsan chinecheck ko sa mga bata, more than 300 daw at the peak of this pandemic. Marami pong nagsisimbang online. Iba pa yung actual online live, iba pa po yung this will be recorded and will be uploaded sa YouTube, even Facebook. So dahil recorded, yung mga uwi mamayang gabi, kaya nasa abroad, they'll still catch up with our Mass. Salamat sa Diyos, maraming nanonood sa online. Pero sa araw-araw, konti lang nagsisimba in person and face-to-face. Nabawas. Nasanay yung mga tao with the comfort of online Mass. O nga naman, masarap magmisang online. Sindi mo, pahiga-higa ka, nagluluto ka, gusto mong mag-shower pa, naririnig mo yung misa, pwede. Pero we miss something beautiful na sinasabi ng ating mga obispo, magbalik tayong magsimba sa simbahan, in person and even face-to-face. Of course, this is the risk, no, na magkaroon tayo ng COVID. But it does not as lethal or is not as dangerous or life-threatening as before. That's why our daily Mass, a few people attend in person. Hindi lang yung online. Dahil wala po kong mga chapel, yung ibang mga simbahan dito. Pag First Friday, halimbawa ngayon, First Friday, nagmimisa po ako sa mga conference room ng mga opisina sa Clark. Nagmimisa po ako sa mga corridor ng kanilang opisina. Nagmimisa po ako sa mga classroom ng mga eskwelahan. I'm celebrating masses in offices, halls, corridors, and sometimes even houses. But did you know all of these are just exemption to the rule? Yung pagmimisa ng mga pare sa mga opisina, sa mga conference room, so sa bahay ninyo kung sakali, these are more exemption to the rule.
Kasi the real rule, we celebrate Mass, our sacraments, if ever, the highest form of our prayers, sa bahay ng Diyos, the house of prayer, sa lugar ng ating simbahan. Kung minsan sinasabi nyo, ba't po yung mga ibang sekta nagpapakasal sa restaurant? Bakit yung mga sekta ng iba nagpapakasal sa mga conference room o kaya sa mga hotel o kaya sa tabi ng dagat? Alam nyo bakit? Wala silang simbahan. Nangungupahan lang sila kuminsan sa mga building, sa mga commercial areas, but they don't have the history of a church as we have. Di ba? Nung Kong Manny, nung sinabihan mo si Ate Ellen, papakasalan kita kahit anong simbahan. Hindi mo na sinabing papakasalan kila kahit anong restaurant. Kasi ang sakramento, mga sakramento ni tatagamdan, kabuka ng binyag mamaya sa simbahan ng Diyos. The house of God, the house of prayer. Kaya siguro nagagalit si Jesus sa ating ebanghelyo ngayon from Mark chapter 11 to 26. Kasi yung mismong lugar na dapat maging banal ay parang ginawang tindahan, ginawang palengke, at medyo nagkaroon ng maraming negosyo sa lugar mismo ng templo sa Jerusalem. Kaya nga, tinulak niya yung mga lamesa, tinomba niya ang mga upuan ng mga nagtitinda ng turtle doves and those who are changing, money changers. Baka tanong niyo sa akin, Father, bakit mayroong money changer? Tapong mamalit pera sa templo. Ito po yung explanation dyan. Yung templo ng Jerusalem ay isang templo ng mga Hudyo. Madami yung mga dumadayo para magdasal doon, to offer offerings. Kaya lang yung pera nila, galing sila sa malayo, kailangan silang magkaroon ng foreign exchange. Parang sa Mecca, sa Saudi, pupunta yung iba't ibang mga miyembro ng Islam to worship in that center at Mecca. May dala-dali silang pera galing sa iba't ibang bansa. They have to exchange. Kaya lang ginagawa yon sa mismong templo. Yung mga titinda ng mga ino-offer, ang sample dito, yung kalapate, maybe turtle doves or maybe mayroon pa sigurong mga goats or sheep or even bullocks for those who are rich. Binawalan ni Jesus. Huwag niyong gawing palengke ang bahay ng aking ama. Another gospel pericope. Bakit kaya nagalit yung mga pari, mga eskriba ng templo? Dapat maging masaya sila, ne? Hindi ba sila masaya? Kasi ginagawang malinis ni Jesus yung templo, binabawalan yung mga nagtitinda. Bakit kaya sila nagagalit kay Jesus? In fact, dito, gusto pa nilang papatay. Burideng papatay Jesus. Bakit kaya? Sirit? Just read between the lines. Sa palagay namin, nung seminarista kami, Bible study, yung mga nagpapaupa ng mga lugar ng mga nagtitinda, o baka yung namumuhunan sa mga nagtitinda, yung money exchangers, baka sila mismo ang negosyo doon. Sila mismong kumikita. Kaya galit pa sila kay Jesus. Dapat magpasalamat nga if they have nothing to do with it. My dear friends, it's possible that even in our lives, not only in this temple, that we are taken over by the business side of our life. We are taken over by the reality of economic activities and even our livelihood. Sinasabi ko, hindi lang yung templo ng ating simbahan ngayon dito sa ating parokya, mga simbahan na magaganda. Ang sinasabi kong nawawala yung templo ng ating buhay. Ang katawan mo isang templo ng Banal Espiritu. Pero kung minsan, masyado ka ng pagod sa pagtatrabaho. Masyado ka ng naubusan ng oras sa pagtitinda. Parang yung buhay mo na lang, trabaho, trabaho, trabaho. Sabi nga nung bata ko, naririnig ko sa radyo yun, trabaho, trabaho, trabaho. Wala nang pahinga,
wala ng pamilya, wala ng pagdarasal. Nawawala na din sa buhay natin. That our sacredness as person, we are taken over by our hard work. I don't mind, magtrabaho po tayo. Magnegosyo tayo, magtinda tayo. Kaya lang, huwag niyong pabayang mawala ang kabanalan ng ating pagkatao, ating binyag na anak ng Diyos, ang templo ng Banal na Espiritu sa ating pagkatao. Napakaganda pag nakakabisita tayo sa talagang simbahan. Yung magbisita tayo talaga sa simbahan. Nabalitaan ko nga nung Holy Week, mayroon pang bisita iglesia online. Online. Sana makapagbisita pa rin kayo sa mga simbahan in person. Sino po sa inyo yung nakabisita na sa simbahan ng monastery ng Carmelite dito sa Angeles? Yung Carmelite Monastery. Minsan, kung wala pa kayo hindi pa kayo napasyal doon, punta tayo doon. Alam niyo po, parking pa lang, gusto mo nang magdasal. Tahimik. Pagkapasok mo, there's a lot of space. It's quiet. Parang pagkapasok mo pa lang, kung may naririnig kang kumakantang mailan na madre, gusto mo na ring magdasal. The quiet and absorbing religious ambience of the Carmelite Monastery, the Apo Shrine, the Holy Rosary, Pisamban Maragul, the chapel in our school when we were still studying in our universities, a place to visit, to stand quietly in a corner, to choose to sit down in a vacant pew and realize your union of your soul to the Spirit of the holy place and to feel the union with the divine presence. It is a safe haven for your minds, for your bodies and souls. The house of God, you can rest here physically. Sit down. Pumili ka ng upuan na gusto ko magpahinga ka. Take note, bago pa yung ibang upuan natin dyan, kagagawa ni Kong Manny. And in a sense, I want you to feel at home in our home as a church, as a children of body of Christ. The quiet, ample space, you can breathe freely. The holiness of the place, you are protected. There's no need to fear. You are in a safe zone. Sabi nga ni San Agustin, my soul will rest in thee. A sanctuary where you can be just yourself. Di ba kung opisina, you have to prove yourself, your position, your title, your output. Here in the church, there are no titles, no pretensions, no positions, no burdens from expectations. Nothing to prove but only to be yourself. I can just be me. At times we forget with the many roles that we play and functions that we have to do. Kung minsan, di ba sa buhay natin yung tinatawag na overthinking. Okay din naman magaling eh. Pero kung minsan, masyado tayong magaling sa kakaisip up to the point we become warrior. Hindi we worry a lot. Let me give some example. You are overthinking when you dwell in the past with regrets. Pakaisipan mo yung may labas, alata na nga karapat. Or maybe in advance, hindi pa man dumarating, iniisip mo na. Hindi pa naman nating alam. Unknown future. Eka masira oras. But I hope inside the church, you can let go. The sanctuary anchors you with the gift of the moment, today, now, the present. Savor the gift of what we celebrate and what we have. What is given and what is left or what we still have. The sanctuary offers you the rest for you to settle down. Munta ka king balening ginumi painawa ka, kaladwa mo't katawan kaisipan. Makapangisnawa kang masalese. Ning kay king biye, we only have two options, to fight or flight. Anong fight? Lumaban ka. Flight. Sumuko ka, salikot ka. Those are the two options the world gives you. Lalaban ka ba o susuko? But the sanctuary of God, our church, gives you a third option. Not only to fight or even to flight. What is that third option? To settle down, to slow down,
to calm down, to let the fumes of your emotions and your anger and tensions and fear to go, and tensions to simmer down. Nung bubukal na kakamwa, pabren mo pang magbaba. To be able to be calm and to be peaceful, tranquil and settled. You'll be given the time to think, to reconsider your options, and even reconsider your choices. Let your body rest the tension that you feel. Before the Blessed Sacrament, Mika Holy Hour, tamo po. Drop everything. Stop over and go your way here where the place of the Lord is with you, present, absorbed by the quiet, a peaceful solitude and prayer. Yes, maybe there are sounds, but they must be liturgical music and songs of praise for our God. Alipay tang kanyening ning yato, gulagulisak. Nunay kapayapan, katahimikan, ning balening Gino. Nya siguro mi mga Jesus, maybe I understand the emotions and the anger of Jesus in this gospel. Eman po mi mga Jesus, kalmado yamo. Even when he was carrying the cross, eman mi mga, makapakoy kang cross, he was praying. But this time, he was angry. Bakit kaya? Mawawala na itang kabanalan, king busal tamo. Akalingwan tana, chuyeng Gino, king busal tamo. Paulagan tala rin kaya katang pisamban. Paulagan tayo po, rin kaya katang parokya. This is the only place at tahimik, bisa akong painawa. Rest your mind, rest your soul, rest your body. Your soul, when you are wounded, they will be mended, dressed, healed at time of recuperation. Pwede kang mipaldan, keng sakit mong lub, munta ka pisamban. Kapupunta ka rin pipangan minum ka, kami minumalak. Go to the church. You will find forgiveness for others and for your soul. You'll be given the chance to start all over again. You'll be strengthened, refreshed, and renewed. Amen. Let this be our reflection. For the house of God is your house too. Ing balening Gino, bale memo naman. Sana mumulitang madalas kete. Bantang mi painawa, mi pasiknangan. Anakit tamo, kaya katang dapat gawan. Kaya katang biya. Kilagyoning igpaampo ng anak, puning banal na Espiritu. Amen. Talakad tamo. Manalangin tamo po ngeni, asasabi, king salpantaya tamo, at manalig tinggap king kayang kayaduanan. King sablang panalangin. Ngatang makibat, Gino, mayupayang tutu, ipagkalub mo ing aduan mi. Ginung mayupayan tutu, ipagkalub mo ingaduan mi. Para ka rin pamuntok na ning Santa Iglesia, metong mansa karela, alang magari kindutong ayigera. King makarayu malabong ya, dapat ala namang bunga, ipanalangin ta king Gino. Gino, mayupayang tutu, pagkalub mo ing aduan mi. Para karing manimuna karing organisasyon, kilub na ning Santa Iglesia, erasa dirikilan, ing karelang katungkulan, para mo kimpansarili, krang upaya at kabantugan, ipanalangin ta king Gino. Gino, pagkalub mo ing aduan mi. Para karing talasal pantaya, kumilos lasanang mipmong kagalangan, kilub ding pisamban at bisitas, bilang balenang pipanalanginan ning Diyos, ipanalangin taking Gino. Ginong mayupayang tutu, pagkalub mo ing aduan mi. Para kaya katamungan, maging panatagta salub at mga sala kay sipan, bata mong makapanalangin masalese, at maniglo karing mga bayat, akapagsubukan adaralanan tamo, ipanalangin taking Gino. Gino, mayupayang tutu, ipagkalub mo ing aduan mi. Yan ni po adwan tamo'y sarilitang kapagnasan. Ginubustan mo maging mayap kang tal nga siwa, karing miyaliwang kalam, mapigkalub mo, pikatiwala kay kami. Ato paran mi naman sani sa blang obra at kasuyuan, kambening mabilog asikanan, at ayarap ming kasakitan,
tumala kaya sana bilang pamakirakem, king kasakitan ning kaya kanganak, ang mabibi at magari manggaman king alanganga. Amen. Ing liturhiya ng Eukaristiya. Kong Erning. Manalangin kayo kapatad, bandating kaya katang daon matanggap larapan ng Diyos, sigpang mayupayang totoo. Tanggapan niya saning ginutin daong karinggamat mo, kingi kapurit kaligaya ng kayang lagyo, king kaya katamong kasaplalat ng mabilog na Santa Wait Iglesia. pami, tanggapan mo sana reting kaya kaming ain, sakripisyo ng kapurian, padalisaya na sa sana puso, at kaisipan, at layon gawa na kayong parating sabik, sumuyo kaya ka. Iti adwan mi kapamlatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing Gino manatiliya kaya kayungan, At kaya ka ang yat timuri. nayo reng pusuyo, Makayat nano king ginu. pasalamatan tayo in Diyos sa ginuta mo. Iti karapat dapat at matuli. Tunepin karapat dapat at matulid ding pasalamatan dakang parati at numan ka rin. Oy pa, Diyos yung alanganggat lubos mayupaya. Emo kailangan ing kapurian na yapayabot may keka. Uling iti magdalang karagdagan king kala mo. Ing yampang ming kapasalamatan kalam ya naman manibat keka. Ing babiya ming kapurian keka, ikami mo naman ing makinabang. At ikami muna yung susulong king kekang grasya kapamilataning pakamalan mong anak. Ulinita kang beding sa Blancoro ring angel ka rin banwa. Daralit ming kekang ligaya lain makya beking alang tuknang ng pamamaya kapurian keka. Ngamingan kakanta. In love you, ni Ginu. Tunay kapin banaloy pa, ikang panibatan sa Blanca Banalan, ulinita pagparalampume, pabanalan mo sa narating ngayon king Espiritu mo, ban para kay kami malyali lang katawan at daya, ng ginuming Kristo. Bayan mi daon kusang loob king pamaylasan at kamatayan, king wanang tinapit pe pasalamat lake ka. Piraso na at binyene ka rin kayang disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananye, itiing kanaong katawan na mi daon para kay kayungan.
Makanyan mo naman kay ba't nga po ng kingwaning kadis. Pasibayan pe pasalamat kay ka. Binyaning kadis ka rin kay ang disipulos nga na. Tanggapan niya iti ikongan minumko kaniti. Iting kadis nga na akong daya. Ing daya nimbayo talang hanggang tipa na mibubu para kay kayo at para ka rin sablang tao. Ban kanita mi patawanan la rin kasalanan. Daptan niyo ite bilang kapigaganakan ka na ako. Pasyagtaya po yung misteryo ni kasalpantayanan. I Kristo me teya, I Kristo me biya, I Kristo mabiya at datang niya pa. Inyagay ni gaganakan mi oik pa, kamatayan, pamanyubli ng mebe ng anak mo. Daraon may kaya kayong tinapin ng biyat kalis ng kaligtasan. Lahat ming pasalamatan kaya ka, pepalyarin mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo kaya ka. Mapakumbabaming pagamuha mo, kingi kami sanang may sulusulo king kataon at daya ng Kristo, tipuna na kami ting metong ning banal na Espiritu. Ganakan me oik pa, yung Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, ban mi ganap king lugod, kambe ng Francisco, kay kami Santo Papa, Torrentino, kay kaming Arsobispo, ding sablang pari, ding sablang malugod na susuyo, magobra at sasaw, king kaya kaming kasalpantayanan, lalong-lalo na kay king Banala Cruz, kay kakang parokya. Ganakan mula naman ding kapatad ming pepay naon at maninayang subling miye, ading sablang meyangu abye. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alanganga, ban kaya benang Maria, Birhen Indunin Diyos, San Jose kayong esposo, ding sablang apostol at santong tinupad king malmong kaburian, king kaya kabaning panahon, purihan dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristo ang kaya kanganak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, igpang mayupayang tutuka, gumning banal Espiritu, pupurihan dakat parangalan, manggaman, king alanganga. Amen. Mausta, king Diyos, kaya katamong igpa, king panalangin, tiruna, kaya katamo. Ikabus mo kami o ginuki sablang marok. Malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi. Ba't king kasaupan ni kaya kang pakalulu parati kang mikabus king kasalanan. Miligtas king sablang kaligaligan kabang maninaya kami kang bening maligayang kapanaligan. King panyatang ng Jesucristo kaya kaming talapangabos. Uling kaya kain kayarya nating kayupayan at ninligaya manggamang king alanganga. O ginuming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol. Ing kapayapan lalakon ko kaya kayo, ing kapayapan babiya ko kaya kayo. E mo sa babaligdan ni kaya aming kasalanan. Nung nailawan mo yung kasalpantayanan ni kaya ka Santa Iglesia at pamayapan mo yung pangbilugan nagpangking kaburian mo. Ikang mabibi at magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing lugod at kapayapan ng Ginoo manatili sana kaya kayungan. At kaya ka antimurin. Pasyag tamo malugod tang migasasan metong king kapayapan ng Kristo. Kapayapan po kayo. Kordero ng Diyos, sa milalako king kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami.
Kordero ng Diyos, sa milalako, king kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalako, king kasalanan ng yato, ibiyam mo kaya kaming kapayapan. Nyoing kordero ng Diyos, ni Jesus sa milalako, king kasalanan na ning yato, mapalad laring mayaws, king apunan na ning kordero. Ginoo, ako matampan tanggap kaya ka, dapat igkas miyay nga mano mo, kumayap na ako. Tawa ng Kristo, mga earning. Tawa ng Kristo, Oman. Talakad tamo po. Manalangin tamo. O ipaming malugod, ipagkalubme kaya kami ang katawan at daya, ning kaya kang anak. Banibayo na imbiya mo karing puso mi, ning kaya kang pakalulu, patatagan na kaya sana kaya kaming kaligtasan, at idalada kami king biye alanganga at pagmasusyan kaniting Eucharistia. Iti adon mi kapamnatan ng Krista,
Kristong ginumi. Amen. Luklok tamo po saguli. Agkatanda kayo, kaya rin na po ning misa, nung ala kayo ring schedule keng kaya katamong kay bat misa po kasabi ya po yung Batang Quiapo na ano man. Pero alas 8 ya pa naman yata ito. At hindi po binyagan, 6 la po. Ausang ko po lagyo, talakalan eh. Si Romar Musni. Tayo yung Romar. Chay. Aira Soriano. Hello? Kay Aira? Aira Soriano. Cristel May. Okay. Christine Vallejos. Okay. Kyle Manansala. Hey Kyle. Nasiping na. Ang popo po ay Mang Cherry Ruth Maniti. Tala ka dyan po. Stiya po. Palakpakan tala po rin kapatid taong binyagan ko la po immediately after the Mass. Magsadyala po para kayong kumpil bukas. Bilang balayan ng Diyos, bilang pamilyana ng Diyos. Agkat ako po manatiling mapila na minuto nang pumakabay yung binyag ko. May naral na ako nandin. Binyagan tala po, sopan nyo ko. Bala mo itamo rin tatanggap karela bilang pamilya ng Diyos. At dening anak kareti, popay Mang Cherry Ruth, bukas makumpil la po. Kaya rin kaya katamong 290 candidates for confirmation. Kasi bayo po, palakpakan tala po, rin karelang teachers, karelang catechist. Talakad tamo po. Yung Ginoo manatili kaya kayungan. At kaya ka At antimurin. bendisyonan ako ng Diyos, bendisyonan rin kaya kayong pamilya, kilagyo na ningig pa ang poning anak, poning banal na Espiritu. Amen. Maswelo tang abe-abe, ing bale ning Ginoo. Sana mo naman agkatsula rin kaya beta mo, muli, ing balayan ing pagpanalanginan. Mampanamdaman tamo, ing kabanalan, ing pangayitso ng Diyos, ing busal tamo, potang atsuta mo, karang pisamban at bale pipangalanginan. Ing misa mi daune, umeta mo king kapayapan. Salamat, King Diyos.